Rojun Sobian Zamni U Tabsanshi Sumbo Pe Dani Nawi Juzinshi Reza Habe Nin Ganza Nongshoni Cyprus La Chirlo Yojang. Israelin Katoni Togor Tangwatin, Gelin Sobati, Lemi Dun, Jende Suchin Yobe Kongle, Canada na Ari Nicha Mise Imba Shijan Yobshi. Jabsu Injuri Konsu Chomebe To, Dacha Gunko Dewe Cheru Chinsha. Dampen Baden Shongi, Israel Madon Rojo Tela Chunzi Jajui, Dansen Kanyang Mebshi. We are still supporting their right to defend Ngazu themselves. ingone ngaji konso irande rangsong ke khewang la gyabjo chi gi yu mun thuni de der jagi geshin toshi bin ju re la ya dagi chi gi ne thachu ja ju la de yo ba de ta nganur ki thachu ja ji me Ezru ni ari rojo rang ge yakap che chu de yin shi lore la rongo ago tong chu shi ju tham bara gi yo pale rosong mang che chu ma dong gi thola tong gi yo shi Ari jatim dana shongi ngoni Israela konson kondo jepe mani ago chewani dan sayanga la gena ngebar tu chosola tetun dambu gogi yojin. Ari chisi le kongki konson shenla chongin ki le kongki ngenzin soba. Joshi Paula ki jida chube tse dunyi Hamasi Israela jabgo jepane son chosola dalin tema shinjor chong she sondu. Two of those were under the Dei foreign tela military teni sales de system, chilo and su both of manko those chongyu have bi kongre leji organizations teni used de the emergency shongin sales zada gi authority wancha to pejo set aside dani. the Chaji regular tu chola statutory da dongwi tu congressional cho delegation nanja nang period. yo badan. Two of them have Jeni de been via the chongdong gi direct ngoi commercial toni sales nang yo zang process tu and have been chola da notified pu to yo jang. Congress. Bida chong But me with pe less man chola visibility chonggi because ngoi there to is jidar less nang yo me gi ne information chun kondo that na is wa nyong provided nyong to yin the public bishi. on direct commercial sales. Jendu mi jondo me pe ari ge song le kong gi pon ri chi gi ari nong chin kan la ra zhu nang do dar na. Washington da cha gi pe we ne chu shi le jida ju be che dun yin ne song. Gonso yal ha zam chu cho ma yu ba Israel dang sim bishi. When they are publicly saying that Israel needs to take more Konzo steps yi to yongzha gi protect toni civilians, Israel la shiwe mi se la privately song yab pushing tabshi through nang ko ba hundreds of song kab. millions of Yamne dollars agu worth of tongchu weapons, mambu yi there's konson really kondo no na sim credibility shi. when the Biden Biden shong gi tayo gi administration nuban refuses dong to ro use je gi the yo leverage that amare. it does Yi che have che san ro and the gi most mintu. significant source of Ari yi leverage shujen that the che shu United di States Israel has la is the konson massive kondo je amount of bani yong arms gi yo provided to shi. Israel. Ari sinzi zuba Harry Truman choki jidong guja shibju she ye lo la Israel gi gyakab zuma thani tuyun ka manga she gi jila namja gyakab de ngole nang yo batan. Sinzi zuba bushi choki jidong guja guju goji lo la Israel la nyenda tani Palestine gi sato tu yo be Israel gi tenshi la goti gyabale shin. Ari sinzi rimbe kyachen chi amebe goni gyakab de la gyabjo nang yo shi. The emotive issue of providing Yakab chi ki rande rangsong ki tela roram na wa yena tatang naso shi yongre nge che na tati sinzi Biden choki Israel la kenle mambo nanza tata yunso namjang ti tola donan de minjuwa tong kabo chayo bshi. Sinzi Biden choki seda shi ki nanglan zamli wi tabzang ro choki lemi jende su chin yo pala lopam yo somba ti ning kongi Israel ki manchu ki jajo tela yunjo tabo na wa sasyo ti yin yang. Kongi madon ro jo lan jowa tongzi yo me so mi su yi tiwa mambo la lendem nangi me bshi. Would you consider conditioning military aid? Konshundeke sanguba pazifada kasvara la gitana vi nesu de pabjuda nyen rushungi, pansono ruyin.